He iti noai ho ngā rau e mi āwhina I ngā pāpā Māori hou. Koina te whakaaro o Davis Owens no te Uepu Great Fathers Trust. Engari ia mo te noho puku, kua whakarite ia I tētahi kōpae kore utu hei oranga hou mo ngā pāpā hou. He āhuatanga whakahihiko I te ngākau. It's like this undescribable, unconditional, deepest love that I've never felt before for anything else apart from my family members, or not even that deep. Koina te tino pūtake o te kōpai nei, he whakātu ki ngā pāpā hou, me pēhea te manaki I a rātau pēpi. He kaupapa tēnei I whakaaro hia e Dave Owens, nā tōna whakaheke wera I tutuki te mahi. It just makes more sense. You're much more effective to be working with people who are 0 to 3 than working with people who have a lifetime of disadvantage, and bad experiences. Kai te kite ai runga I o tātou pao ka whakāta, ngā pānui hoko e aki ana I ngā mātua ki te manaki pai I o rātou tamariki. Kai te tūmana ko a Dave, mā tēnei kōpai e āwhina I te raru nei. I'm trying to achieve happier, healthier children, stronger children. Mā te aro atu ki ngā tāne, ka tutuki te kaupapa. The big ones are Parent Centre and Plunkett and Bernardo's. They are primarily organizations that work with women. And so when I looked at it, I thought, well, there really isn't much here for guys. Ono te kaumano ngā pēpi ka whānau mai ki roto o Aotearoa I tēnei tau. Ko tā Dave tūmanako ka tae te kōpai nei ki ngā pāpā o ia pēpi. He tā Gardner te karere.